si ka mundësi një njeri që e kanë bërë profet, Zot nuk e di çfarë e kanë bërë Muhamedin, që ishte, si s'kam dëgjuar, ka qenë një luftëtar Muhamedi. Edhe si ka mundësi që e kanë bërë Zot, ka qenë dhe si thonë vetë muslimanët, ka patur edhe një 15 gra. E si ky njeri mund të ketë qenë, me thënë një njeri i sejnte, e kanë bërë dhe profet. Këta e pyet vllajin. Me adhëfe. Η προφητεία, αδερφοί μου, από την αρχή έλεγε ότι όπως διαβάσαμε στο Μωυσή θα ακούσετε του προφήτη. Profecia, sikur se lexuam tek Mojsiu, thot se do të dëgjoni profetin. Και ο Χριστός μας είναι το πρόσωπο στο οποίο εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες. Dhe Krishti është personi në të cilin u përmbushën të gjitha profecitë. Και στο κήρυγμα του ο Πέτρος θα μας πει ότι αυτός είναι που είπε ο Μωυσής, ο προφήτης. Dhe në predikimin, ποιος το είπε, αδερφέ με συγχωρείς? Ο Πέτρος. Ο Πέτρος. Dhe Pietri thot në letrën e tij se Krishti është profeti që foli Mojsiu për te. Να το διαβάσουμε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Le ta lexojmë këtë tek Veprat e Apostujve. Και ενώ κηρύττει, διαβάστε στο τρίτο κεφάλαιο. Ndërsa predikon pra Pietri, lexojmë tek kapitulli 3. Και διαβάστε από το 20 εδάφιο μέχρι το τέλος. Nga paragrafi 20 deri në fund. Pra vëllezër, te Veprat e Apostujve, kapitulli 3 nga rreshti 20 deri te 26. Dhe ai të dërgoi Jezu Krishtin që i ishte predikuar më parë juve, të cilin qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtëritjes së gjitha gjërave, për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë nga fillimi i botës. Vetë Mojsiu në fakt u tha etërve: Zoti Perëndia juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve tuaj, dëgjojeni në të gjitha gjërat që ai do t'ju thotë, dhe do të ndodhë që kushdo që nuk do ta dëgjojë atë profet, do të shkatërrohet në mes të popullit. Gjithashtu të gjithë profetët, të gjithë ata që kanë folur qysh nga Samueli e këtej, i kanë shpallur këto ditë. Ju jeni bijtë të profetëve dhe të beslidhjes, që Perëndia me etrit tan duke i thënë Abrahamit, dhe në pasardhësit e tu do të bekohen të gjitha kombet e dheut. Perëndia më së pari, mbasi ringjalli birin e tij Jezusin, u ka dërguar juve që t'ju bekoj, duke larguar secilin nga ju nga pavësia e tij. Amin. Amin. Εδώ πέρα τους λέει στο κήρυγμά του ο Πέτρος. Këtu ju thot tani në predikimin e tij Pietri, ότι ο Κύριος μας λέει θα πήγε τον ανέσω ο Κύριος και πήγε στον ουρανό. Se Zoti jon e ringjalli ati dhe shkoi në qiell. Και όλοι οι προφήτες μιλάγανε για αυτόν, για τον Χριστό. Dhe të gjithë profetët flitnin për atë, pra për Krishtin. Και τους αναφέρει την προφητεία του Μωυσή εδώ, ότι αναφέρεται στο Χριστό μας. Dhe ju flet për profecinë e Mojsiut këtu, se kjo profeci flet për Krishtin ton. Και όλοι οι προφήτες λέει, γιατί δεν είναι μία προφητεία μόνο του Μωυσή, όλοι οι προφήτες μιλάγανε για τον Χριστό. Dhe të gjithë profetët, sepse nuk është vetëm profecia e Mojsiut këtu, për të gjithë profetët flisnin për ardhjen e Krishtit. Υπάρχουν περίπου 300 προφητείες για τον Χριστό. Janë rreth 300 profeci për Krishtin. Και λέει τώρα άλλη μία δεύτερη προφητεία εδώ. Dhe thot tani një profeci akoma dhe një tjetër. Ότι στον Αβραάμ είπε ότι εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Se Abrahamit i tha se në pasardhjen tënde do të bekohen të gjitha fiset e dheut. Όλοι λοιπόν οι χριστιανοί για 5-6 αιώνες μιλάγανε και πιστεύανε ότι ο προφήτης είναι ο Χριστός. Të gjithë profetët për 5-6 shekujt e parë të paktën flisnin dhe besonin se
ky profeti pra është Krishti. Περίπου στο 630 έρχεται, μετά Χριστόν, έρχεται ο Μωάμεθ. Në 630 para shumë pas Krishtit vjen Muhameti, Ο οποίος τώρα τι είπε? i cili çfarë tha? Είδε τους χριστιανούς να είναι ειδωλολάτρες. I pa të krishterët që ishin edhe idhujtarë. Και οι Ισραηλίτες και γενικότερα οι Ανατολίτες, μετά από τη Βαβυλώνα που πήγαν οι Ισραηλίτες, δεν ήταν πια ειδωλολάτρες. Dhe pjesa e lindjes, Izraelitët pasi u çliruan nga Babilonia, nuk ishin që ishin idhujtarë që ta adhuronin idhuj. Ενώ εμείς οι Έλληνες είμαστε η κορυφή της ειδωλολατρίας. Ndërsa këtu në Greqi, Greqia ishte kulmi i idhujtarisë. Και μας ακολουθούσαν όλοι οι λαοί της Ευρώπης, αλλά τους πιο πολλούς θεούς τους είχαμε εμείς εδώ. Εμείς είμαστε η κορυφή της ειδωλολατρίας. Dhe na ndiqnin thot popujt më të shumë të Evropës, por ne ishim qendra e idhujtarisë. Ο Μωάμεθ λοιπόν, βλέποντας τους χριστιανούς να γίνονται ειδωλολάτρες, Muhameti pra duke parë të krishterët që ishin bërë idhujtarë, με τα όπλα βέβαια, me armët normalisht, τους είπε ότι εμένα μου μίλησε ο Θεός και είμαι εγώ προφήτης. ju tha se mua më ka folur Perëndia dhe jam unë profeti. Έχει ένα, μέσα στο Κοράνι υπάρχει ένα σύγγραμμα το οποίο λέει νυχτερινό όραμα. Dhe në Koran është një shkrim që thot vegimi i natës. Και λέει ότι πήγε από το ένα τέμενος στο άλλο τέμενος, του οποίου τον περίβολο έχουμε αγιάσει. Dhe thot se shkoi në atë vegim, do me thënë nga njëri temen në temenin tjetër, duke shejtëruar armët. Και εννοούν ότι πήγε με ένα φτερωτάλογο, λέει, από τη Μέκκα στην Ιερουσαλήμ. Dhe duan të nënkuptojnë se shkoi me një kal me flatra nga Meka në Jeruzalem. Και εκεί του έδωσε ο Θεός ένα όραμα το Κοράνι. Dhe aty thot se i dha Perëndia vegimin që Kuranin, do me thënë, ja dha në vegim. Τι είπε λοιπόν ο Μωάμεθ? Dhe çfarë tha pra Muhameti? Ο Ιωάννης ο πρόδρομος είναι ο πρόδρομος. Gjën Pakzori është gjën Pakzori. Ο Χριστός ήταν ο Χριστός. Krishti është Krishti. Αλλά ο προφήτης είμαι εγώ. Por profeti jam unë, tha. Η Γραφή όμως τι λέει? Por shkrimi çfarë thot? Του προφήτη θα ακούσετε. Profetin të dëgjoni. Είμαι και εγώ απόγονος του Αβραάμ. Edhe unë jam pasardhës i Abrahamit. Ναι, αλλά δεν είναι από το 12φυλλο γένος, είναι από τον Ισμαήλ. Δεν είναι από τον Ισάκ. Po, por nuk është nga 12 fiset të Jakobit, do me thënë, por është nga Γενεαλογικά δεν μπορούσε να είναι. nga Ismaeli, jo nga Isaku. Γιατί η Γραφή έλεγε εν το Ισάκ θα κληθείς ένα σπέρμα. Nga genealogjia nuk mund të jetë, sepse thot nga Isaku do të jetë pasardhja. Άρα δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση από τον Ισμαήλ. Pra nuk është e mundur në asnjë lloj rasti që të jetë nga Ismaeli. Και μετά δεν μπορούσε να είναι από τον Ισάφ, ήταν από τον Ιακώβ. Αυτός πήρε τα πρωτοτόκια. Dhe pastaj nuk mund të ishte nga Ezau, por ishte nga Jakobi, sepse Jakobi mori parbirnin. Και μετά από το 12φυλλο γένος του Ιακώβ, από τα αδέλφια σας, λέει ο Μωυσής, θα σηκωθεί ο προφήτης. Dhe pastaj nga 12 fiset e Izraelit, pra, tha që nga vëllezërit e tu, i tha Mojsiu, do të dale profeti, që ta dëgjoni. Με αυτό όμως το οποίο είπε, ξεγέλασε εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, οι οποίοι βέβαια δεν γνωρίζανε Χριστό. Por me këtë që tha pra Muhameti, mashtroi miliona njerëzish në botë, njerëz të cilët nuk e njoftën kur Krishtin. Τους είπε, βλέπετε, τον προφήτη θα ακούτε τώρα. Dhe ju tha, shifni tani, do të dëgjoni profetin. Γι' αυτό θα ακούσετε τους μουσουλμάνους να λένε μετά το Μωάμεθ δεν υπάρχει άλλος προφήτης. Αυτός είναι, τελειώνει. Për këtë arsye thonë edhe sot muslimanët, duke thënë se pas Muhametit nuk ka më profet, aty mbaron. Και με αυτόν τον τρόπο πλάνεσε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι όμως δεν γνωρίζανε τις γραφές.
Dhe me këtë mënyrë mashtroi shumë njerëz të cilët nuk njihnin shkrimet. Γιατί αναγνώριζαν τις γραφές, δεν θα το δεχότανε. Sepse po të njihnin shkrimet nuk do ta pranonin. Γιατί δεν γεννήθηκε στη Βιθλεέμ ο Μωάμεθ, Sepse nuk lindi në Betlehem Muhameti. δεν γεννήθηκε από Παρθένο, Nuk lindi nga e Virgjëra Muhameti. δεν μαρτύρησε ο Ιωάννης που είπαμε πριν, Nuk dëshmoi Gjoni për të, sikur thamë δεν përpara. μαρτύρησε ο πατέρας από τον ουρανό, Nuk dëshmoi Ati nga qielli. μόνος του μαρτύρησε για τον εαυτό του. Vet nga për veten e tij dëshmoi. Καταλάβατε το σημερινό μάθημα. E kuptuat mësimin e sotshëm. Ενώ η μαρτυρία δεν μπορεί να είναι αληθινή, Ndërsa dëshmia nuk mund, domethënë kur dëshmon për veten nuk mund të jetë e vërtetë. ο Μωάμεθ μαρτύρησε για τον εαυτό του. Muhameti dëshmoi për veten e vet. Ενώ ο Χριστός δεν μαρτύρησε εκείνος για τον εαυτό του, Ndërsa Krishti nuk dëshmoi ai për veten e tij. μαρτύρησαν οι γραφές. Dëshmuan shkrimet. Και λέω σε όλους τους μουσουλμάνους να μου πείτε μία προφητεία που εκπληρώνεται και φαίνεται ότι είναι ο Μωάμεθ. Μία. Dhe ju them muslimanëve, më thoni një profeci që të përmbushet. Και η προφητεία είναι ότι θα φανεί εξέφνη στο ναό που λέει στο Ζαχαρία, στο Μαλαχία. Dhe profecia që thot tek Malakia është një profeci që thot pa pritur do të shfaqet në tempull. Και λένε ότι έφυγε από το ένα τέμενος και πήγε στο άλλο. Dhe thot se iku nga një temen tek tjetri. Μα πήγε από το ένα τέμενος, πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να πάει σε μία νύχτα που λένε, γιατί η απόσταση είναι τεράστια από τη Μέκα μέχρι την Ιερουσαλήμ. Por para së gjithash, brenda një nate nuk mund të shkonte nga njëri temen tek tjetri, sepse distanca nga Meka deri në Jeruzalem është shumë e madhe. Μετά ο άνθρωπος ήταν και ανιστόρητος, δεν ήξερε ούτε καν ιστορία της γραφής. Pastaj njerëzit atëherë ishin që nuk e njihnin edhe historinë, nuk e njihnin shkrimet. Ένα θα σας πω μόνο που λέει μες στο Κοράνι, που είναι πραγματικά για να καταλάβετε πόσο άγνοια είχαν της γραφής. Dhe një gjë do t'ua them nga Kurani për të kuptuar se sa nuk e njihnin shkrimin njerëzit atëherë. Αναφέρει ότι η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, Thotë se Maria, nëna e Zotit, ήταν η Μαριάμ, η αδερφή του Μωυσή και του Αρών. thotë se është mbotra e Aronit dhe Mojsiut, Miriami. Καταλαβαίνετε ότι η διαφορά τους είναι 1500 χρόνια. Dhe sikur e kuptoni, ndryshimi i këtyre dy javët janë 1500 vjet njëra nga tjetra. Και η πνευματικότητα του κειμένου είναι 0. Pra, gjendja frymërore e tyre është shumë e ulët. Αν δεν ακούσετε η οργή του Αλλάχ, όλο η οργή του Αλλάχ λέει, αν το διαβάσετε το Κοράνι, όλο αυτό λέει. Όλο η οργή του Αλλάχ θα πέσει πάνω σας, η οργή του Αλλάχ θα πέσει πάνω σας. Po ta lexoni dhe ta shihni Kur'anin, gjithnjë flet për zemrimin e Perëndisë që do të bjerë mbi ta. Zemrimi i Perëndisë, zemrimi i Perëndisë. Όποιος όμως διαβάζει τις γραφές μπορεί να βεβαιωθεί ποιον πρέπει να ακούμε. Por kush lexon shkrimet mund të sigurohet brenda tij se kë duhet të dëgjojmë. Και λέω σε όλους, ο Κύριος μας πήγε πράγματι στο ναό, όχι δήθεν διοράματος με ένα νυχτερινό όραμα, με ένα φτερωτάλογο που λένε, αυτά είναι μύθοι. Dhe dua t'ju them të gjithëve se Zoti jon me të vërtetë shkoi në tempull, por shkoi ditën dhe e pan të gjithë. Dhe nuk Ο shkoi Κύριος μας πράγματι μπήκε μέσα στο ναό και τον καθάρισε, τους πέταξε έξω τους Φαρισαίους. nuk shkoi natën me vegim nate, domethënë. Por Krishti shkoi ditën dhe mundësisht i kthei përmbysëve tavolinat e këmbyesve të parave dhe dëboi njerëzit nga tempulli që kishin bërë atë që bënin. Μετά ο Κύριος μας έλεγε ότι θα περπατάει στη Γαλιλαία των Εθνών. Στο δρόμο λέει στην οδό παρά της θαλάσσης. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα. Ποτέ δεν πήγε στην Γαλιλαία να κηρύξει ο Μωάμεθ. Dhe pastaj Zoti jon tha se do të shkonte në Galile, thot duke ecur në përbreg të detit, kurse Muhameti nuk shkoi kurrë në Galile.
ούτε γεννήθηκε από Παρθένο, ούτε γεννήθηκε στη Βιθλεέμ. Dhe as nuk lindi nga e Virgjëra dhe as nuk lindi në Betlehem. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, Por kur njeriu nuk do të ndjek Jezu Krishtin, το κάλυμα μένει πάνω του. mbulesa e mosdijes mbetet mbi te. Εμείς πρέπει να φανερώσουμε τον Χριστό και να το τεκμηριώσουμε αυτό το οποίο λέμε. Ne duhet të tregojmë Krishtin dhe ta vërtetojmë atë që themi. Σήμερα, όπως καταλάβατε, εμείς τεκμηριώσαμε γιατί ο Χριστός είναι το πρόσωπο που λέμε και γιατί πρέπει να το εμπιστευτούμε. Sot, sikurse e kuptuam, folem për Krishtin dhe përse ne duhet t'i besojmë atij, pra duke nxjerrur fakte dhe dëshmi për te. Amin. Fjalët e urta, Siç pari mirë sa dhe Fadoni, kapitulli 16, paragrafi 25. Thjesht një shpjegim. ka një rrugë që njeriu t'i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në udhët e vdekjes. Υπάρχει οδός που φαίνεται ορθή στον άνθρωπο. Sostà alla se pa i sto thanë ato. Ναι. Ne. Αυτό ακριβώς είναι που είπαμε τώρα. Οι Ποιο μουσουλμάνοι. Kjo është tamam udha që tham tani, pra për muslimanët. Πιστεύουν ότι εάν πάνε και σκοτώσουν μερικούς ανθρώπους και αυτοκτονήσουν, γίνονται μάρτυρες και πάνε στον παράδεισο. Besojnë se nëse shkojnë dhe vrasin disa njerëz dhe vrasin dhe veten e tyre, do të shkojnë në qiell dhe bëhen dëshmitar. Μάλιστα το Κοράνι λέει ότι τους περιμένουν μαυρομάτες γυναίκες και πολλά πιλάφια στον ουρανό. Mundësisht muslimanët thonë se i presin gratë me sytë e zeza atje në qiell dhe me shumë pilafe. Ο Κύριος μας όμως είπε ότι στον ουρανό ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσοι. Ndërsa Zoti jon tha se në qiell as nuk martohen, as nuk martojnë. Και θα καταργήσει την κοιλιά και τα φαγητά. Dhe do ta largoje, pra do ta mohoje barkun dhe ushqimet. Δεν έχουν καμία ιδέα και σχέση με το τι υπάρχει στον ουρανό. Nuk kanë asnjë lloj ideje dhe asnjë lloj lidhjet me se çfarë do të jetë atje në qiell. Γιατί ο Μωάμεθ δεν πήγε στον ουρανό, ο Χριστός μας κατέβηκε από τον ουρανό και μας είπε τι υπάρχει στον ουρανό. Sepse Muhameti nuk shkoi në qiell, por Krishti zbriti nga qielli dhe na tregoi se çfarë ka në qiell. Υπάρχει λοιπόν οδός στον άνθρωπο που στα μάτια του φαίνεται σωστή. Ka pra rrugë ose udhë në sytë e njeriut, ku në sytë e tij duket e drejtë, e saktë. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι σωστή. Por kjo nuk do të thotë se është e saktë. Πώς θα καταλάβουμε ότι είναι σωστός ο δρόμος που βαδίζουμε? Si do ta kuptojmë se është e saktë rruga që ndjekim? Ο Χριστός είναι ο δρόμος. Krishti është udha. Εγώ είμαι, λέει, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Unë jam udha e vërteta dhe jeta, thot. Θα δούμε και σε αυτά τα μαθήματα που θα κάνουμε τώρα Do t'i shohim dhe në këto mësime që do të bëjmë tani, εάν είμαστε μέσα σε αυτό το δρόμο. nëse jemi në atë udhë, Όχι στον δρόμο που φανταζόμαστε στο μυαλό μας. jo në udhën që fantazojmë ne në mendjen tonë. Παραδείγματος χάρη ήρθε μια γυναίκα πριν λίγες μέρες και μου λέει Për shembull, erdhi një grua përpara pak ditësh dhe më tha, εγώ θα πάω οπωσδήποτε στον ουρανό. unë do të shkoj patjetër në qiell. Λέω πώς το κατάλαβες? Dhe i thash, si e kuptove? Γιατί, λέει, εγώ δεν παίρνω, λέει, τους άντρες των άλλων γυναικών. Μπορεί, λέει, να πορνεύω, αλλά απλά η αμαρτία είναι μόνο όταν παίρνεις τον άντρα από μια άλλη γυναίκα. Sepse unë do të shkoj në qiell, thot, sepse unë nuk marr burrat e grave të tjera, mbase kur vëroj, por jo që u marr burrat. Αυτή τώρα είχε στο μυαλό της ένα δικό της Ευαγγέλιο. Kjo tani në mendjen e saj kishte një ungjill të saj, Ένα δικό της δρόμο, një udhë të saj, στον οποίο, λέει, εγώ είμαι πολύ καλή γυναίκα γιατί δεν παίρνω τους άντρες των άλλων γυναικών. të cilën thot se unë jam grua shumë e mirë sepse nuk u marr burrat grave të tjera. Άρα είμαι στο σωστό δρόμο. Pra jam në udhën e drejtë. Τι λέτε, είναι στο σωστό δρόμο?
Si thoni ju, është rruga e drejtë e saj? Για να δούμε αν είμαστε στο σωστό δρόμο, Që ta shohim nëse jemi në udhën e duhur, να βάλουμε τον εαυτό μας μέσα στον καθρέφτη που είναι το Ευαγγέλιο. do ta vëmë veten ton brenda në pasqyrën që është Ungjilli. Για να δούμε αν τα ημάτια μας είναι καθαρά, πρέπει να πάμε στον καθρέφτη. Që të shohim nëse jemi të pastër, do të shkojmë tek pasqyra. Όταν λοιπόν είμαστε στο σκοτάδι, Kurse kur jemi në rësirë, ο Ιωάννης λέει το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Gjoni thot se errësira u avërbëj me sytë e tyre. Να δείτε έναν άνθρωπο που έρχεται από ένα συνεργείο και είναι γεμάτο λάδια, Po ta shifni një njeri që del nga një rrepart mekanik plot me vajra i bushur, όταν είναι τελείως μέσα στο σκοτάδι, kur është plotësisht në errësirë, λέει εγώ είμαι μια χαρά ντυμένος, ωραία είναι. thot se un jam i veshur shumë mirë. Όταν όμως παίξει πάνω του το φως, Por kur të ndriçojë drita mbi te, τότε θα δούμε ότι από το συνεργείο βγήκε ο άνθρωπος και είναι γεμάτο λάδια. atëherë do të shohim se ky njeri ka dalë nga reparti mekanik dhe është gjithë vajra. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν πάει να δει τον εαυτό του μέσα στο Ευαγγέλιο, στο Χριστό που είναι το φως, Njeriu pra që nuk shkon të shoh veten e tij brenda në Ungjillin, pra në Krishtin, φτιάχνει μέσα στο μυαλό του ένα δικό του δρόμο, ένα δικό του Ευαγγέλιο. krijon në mendjen e tij një udhë të tij ose një Ungjill të tij. Θα ακούσετε δεκάδες θεωρίες και χιλιάδες στη ζωή σας. Do të dëgjoni dhjetra apo qindra teori në jetën tuaj. Εάν δίνεις λίγο φαγητό στους φτωχούς, είσαι εντάξει. Po të japësh pak ushqim të varfërve të jenë rregull. Εάν δεν κλέβεις την εφορία, λένε άλλοι, είσαι εντάξει. Po të mos vjedhësh tatimet e shtetit, do të thënë jenë rregull thot. Ο καθένας έχει φτιάξει μέσα στο μυαλό του ένα δικό του Ευαγγέλιο. Gjithë secili pra në mendjen e tij ka krijuar një Ungjill të tij. Αυτός ο δρόμος φαίνεται ορθός στα μάτια του, λέει είδες, εγώ κάνω αυτό. Ajo udhë duket e saktë dhe e drejtë në mendjen dhe në sytë e tij, Αλλά το τέλος όμως, όταν θα συναντήσει τον Κύριο, θα είναι άσχημο. por në fund kur të takojë Zotin do të jetë e keqe. Αυτοί που δίνονται βόμβες και πάνε και σκοτώνονται, περιμένουν πώς θα μπουν στον ουρανό. Ato që vishen me bomba dhe shkojnë dhe vriten dhe vrasin të tjerët, presin kur të shkojnë në qiell. Όμως η τελευταία πράξη που κάνουν στη ζωή τους είναι φόνος. Por veprimi i fundit i tyre që bëjnë në jetën e tyre është vrasja. Και κατευθείαν μόλις πεθαίνει, τότε βλέπει την πραγματικότητα, αλλά είναι αργά. Dhe në vend sapo të vdes pastaj, atëherë shef të vërtetën dhe atëherë do të jetë vonë. Γιατί η Γραφή μας λέει έξω είναι η φωνής. Sepse shkrimi na thotë se jashtë janë vrasësit. Αυτός δεν μπορεί να μπει στον ουρανό που πήγε και σκότωσε γιατί η τελευταία πράξη που κάνει στη ζωή του είναι φόνος και σε άλλους ανθρώπους και στον εαυτό του. Dhe ai nuk mund të hyjë në qiell sepse veprimi i fundit i tij është vrasja, që vrau edhe të tjerët, vrau edhe veten. Αυτός πάει κατευθείαν όπως είναι, πάει κατευθείαν στον τόπο της βασάνου. Ai ashtu sikur se është në vend, pra automatikisht shkon në vendin e mundimit. Amen. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 5, rreshti 16. Proti epistoli të Joanu, të pemtër kefalio këtë dhe ka eksi edhafjo parakalo. Πρώτη επιστολή λοιπόν. Nëse dikush shembëllan e vetë se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t'i lutet Perëndis, edhe ai do t'i jap jetën. Atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje, nuk them që ai të lutet për këtë. Αν είδεις τον αδερφό του αμαρτάνοντα αμαρτία ουχή θανάσιμον. Ne, Ωραία. do Paskal. Ne, Pyetja është pse mos lutemi për ata njerëz që bëjnë mëkat që çojnë në vdekje. η ερώτηση είναι, γιατί να μην προσευχόμαστε για τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν αμαρτία που σε πάει στο θάνατο.
Γιατί να μην προσευχόμαστε για αυτούς? Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούν να σωθούν αυτοί. Sepse çfarëdo që të bëjmë ne, ato nuk mund të shpëtohen. Και θα σας πω γιατί. Dhe do t'ju a them se përse. Πρέπει να δούμε ποια είναι η θανάσιμη αμαρτία. Sepse duhet të shohim se cili është mëkati që të çon në vdekje. Η θανάσιμη αμαρτία είναι όταν ένας άνθρωπος έχει απορρίψει το μοναδικό δρόμο σωτηρίας. Mëkati që të çon në vdekje është kur një njeri ka mohuar udhën që të çon në jetë. Παραδείγματος χάρη, έβλεπαν τον Χριστό μας να θεραπεύει και λέγανε δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Për shembull, e shifnin Jezusin duke shëruar dhe thonin se nëpërmjet Belzebubit dëbon demonat. Δηλαδή, ο μόνος που μπορούσε να διώξει το διάβολο για να σωθεί ο άνθρωπος ήταν ο Χριστός μας. Do me thënë, i vetmi që mund të përndiqte djallin ishte Jezu Krishti. Και αυτοί λέγανε ότι δεν είναι αυτός. Dhe ato thonin se nuk është ky. Αυτός ο άνθρωπος τώρα απορρίπτει το μοναδικό δρόμο που είναι ο Χριστός. Tani ky njeri mohon udhën e vetme që është Krishti. Ένας άλλος άνθρωπος λέει το άλλο. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι το ίδιο με το αίμα ενός επαναστάτη. Dikush tjetër mund të thojë këtë, se gjaku i Jezu Krishtit është i njëjti gjak me të një kryengritësi tjetër. Είναι όπως ο Σκερτεμπέη, ένας δυνατός ο οποίος πολέμησε υπέρ ημών. Është sikur Skënderbeu, një i fortë i cili luftoi në favorin ton. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί. Dhe kur gjakun e Krishtit e thot kështu, nuk mund të shpëtohet ai njeri. Πρέπει να ξεχωρίσει ότι ο Χριστός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σώσει. Duhet pra që të dallohet për këtë dhe të thot se i vetmi që shpëton është Jezu Krishti. Ο Σκερτεμπέη ήταν πολεμιστής, σκότωσε ανθρώπους, μπορεί να πολέμησε υπέρ ενός έθνους, αλλά δεν ήταν και ο καλύτερος άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Skënderbeu ishte një njeri i fuqishëm, i cili luftoi për popullin e tij, vrau njerëz, por nuk mund të themi se ky ishte njeriu më i mirë. Δεν ήταν αναμάρτητος, Nuk ishte i pa mëkat me pak fjalë. μόνο ο Χριστός μας είναι αναμάρτητος. Vetëm Krishti është i pa mëkat. Μια άλλη αμαρτία που είναι θανάσιμος, είναι, όλες αυτές είναι η ίδια αμαρτία. Një tjetër mëkat që të çon në vdekje, le që të gjitha këto janë të njëjtat mëkat, i njëjti mëkat domethënë. Γευτεί ο άνθρωπος στις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Αναγεννηθεί, λάβει πνευμάγιο. Τι κάνεις αυτές τις δυνάμεις? Γευτεί ο άνθρωπος τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Kur njeriu i shijon fuqitë madhërishme të Perëndisë. Δηλαδή αναγεννήθηκε, έλαβε πνευμάγιο. Cilat janë këto? Domethënë kur rilindet, kur pakzohet me frymën e shenjtë, Πολέμησε τον εχθρό, τον νίκησε. që luftoi ndaj djallit dhe fitoi e mposhti domethënë atë. Και μετά ο άνθρωπος λέει, εντάξει, αλλά εγώ θέλω ένα άλλο δρόμο για να σωθώ. Δεν σώζω με αυτόν τον δρόμο. Pastaj pasi ka shijuar gjitha këtu, në fund thotë se mirë këto thotë, por unë dua të provoj një tjetër udhë. Όλα αυτά που σας λέω είναι μία αμαρτία, η θανάσιμος. Të gjitha këto pra që ju thash është një mëkat, që është mëkat që të çon në vdekje. Όταν ο άνθρωπος βλέπει τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου και λίγο σατανάς είναι, βρίζει το πνεύμα της χάριτος. Kur një njeri shikon veprat e fuqishme që bën fryma e shenjtë dhe thotë se nga Satani është, atëherë Τώρα θα σας πω γιατί δεν συγχωρείται αυτή η αμαρτία. tani do t'ju them se pse nuk falet ky mëkat. Δεν είναι ότι ο Κύριος μας δεν τη συγχωρεί. Τη συγχωρεί. Nuk është se Zoti jon nuk e fal Zoti. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος δεν πάει να ζητήσει συγχώρεση. Por problemi është se njeriu vet nuk shkon të kërkoj falje. Δηλαδή βρίσκεται ένας άνθρωπος σε ένα δωμάτιο φυλακισμένος. Domethënë gjendet një njeri në një dhomë i burgosur Και υπάρχει μία πόρτα. dhe ka një derë. Γύρω-γύρω είναι, δεν μπορεί να βγει σε καμία, ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να βγει από πουθενά. Nga të gjitha anët e tjera nuk mund të dalë çfarëdo që të bëj. Και πει ο άνθρωπος, δεν μπορώ εγώ να βγω από αυτήν την πόρτα. Dhe të thotë njeriu se unë nga kjo derë nuk mund të dal. Και
και προσπαθεί να ανοίξει μία άλλη πόρτα για να βγει. Dhe mundohet të qelë një derë tjetër që të dalë. Δεν υπάρχει άλλη πόρτα και πεθαίνει εκεί μέσα. Derë tjetër nuk ka dhe kështu që vdesna aty ku është. Εάν δηλαδή απορρίψουμε το μοναδικό τρόπο σωτηρίας, Pra, në qoftë se mohojmë mënyrën e vetme të shpëtimit, που κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο, që bën Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να σωθεί. ai njeri nuk mund të shpëtohet. Δεν είναι ότι ο Κύριος δεν το συγχωρεί. Nuk është se nuk e fal Zoti, Ο άνθρωπος δεν πάει πλέον στο Χριστό. por njeriu është se nuk shkon më tek Krishti. Έχει απορρίψει το δρόμο της σωτηρίας. Ka mohuar pra udhën e shpëtimit. Όταν λοιπόν δείτε έναν άνθρωπο και λέει ότι δεν με νοιάζει εμένα ο Χριστός, υπάρχει άλλος τρόπος να σωθώ. Kur shikon një njeri që thot nuk më intereson me Krishti, ka udhë tjetër që të shpëtohem? Δεν υπάρχει. Nuk ka tjetër. Καταλάβατε ποια είναι η θανάσιμη αμαρτία. E kuptohat pra se cili është mëkati që çon në vdekje, Γιατί η Γραφή λέει τον ερχόμενο προς εμένα δεν τον βγάζω έξω. sepse shkrimi thot, ai që vjen tek unë nuk do ta nxjerrë jashtë, s'do ta dëboj. Όσο αμαρτωλός και να είναι ο άνθρωπος, όταν πάει στο Χριστό, τον συγχωρεί. Sa do mëkatar që të jetë njeriu, kur të shkojë tek Krishti e fal. Εάν όμως κάνεις την αμαρτία του Κάιν, δεν μπορεί να σωθείς. Por nëse bën mëkatin e Kainit, nuk mund të shpëtohesh. Ο Κάιν τι είπε, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερη παρά ώστε να συγχωρεθεί. Kaini çfarë tha? Tha se mëkati që bëra, mëkati im është më i madh se sa mund të falet. Δηλαδή κάνει την αμαρτία του πιο μεγάλη από το έλεος του Θεού. Pra e bën mëkatin e tij më të madh se sa është mëshira e Zotit. Το ίδιο έκανε ο Ισάφ. Të njëjtën gjë bëri dhe Ezau. Ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια Ezau e shiti parbirnin και είπε ότι δεν με ωφελούν εμένα τα πρωτοτόκια. dhe tha se nuk ç'më duhen mua, ç'më duhet parbirnia. Προσέχτε, τα πρωτοτόκια είναι ο Χριστός. Keni kujdes këtu se parbirnia këtu është Krishti. Και όλες οι υπόλοιπες ευλογίες έρχονται από το Χριστό. Dhe të gjitha bekimet e tjera vinë nga Krishti. Ο Ισάφ λοιπόν ήθελε τις ευλογίες αλλά χωρίς το Χριστό. Ezau i donte bekimet por pa Krishtin. Και πάει μετά στον πατέρα του και λέει, πατέρα, δεν έχεις άλλη ευλογία. Dhe shkon tek Iati dhe i thot, baba, nuk ka bekim tjetër për mua. Του λέει, δεν υπάρχει παιδί μου άλλη ευλογία. Dhe i thot, biri im, s'ka më. Εάν δηλαδή διώξουμε, προσέχτε, δεν μπορεί να πούμε πατέρα δεν μπορώ να μπω στον ουρανό χωρίς τον Χριστό. Pra, a mund të themi, o atë, dua të vi të hyjë në qiell për pa Krishtin? Δεν μπορείς να μπεις. Nuk mund të hysh. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να σε καθαρίσει να μπεις στον ουρανό. Vetëm gjaku i Krishtit mund të pastrojë që të hysh në qiell. Amin. Vëlla Pascal, si është kaq e vështirë për njerëz të tillë që mos ta falin veten? Γιατί είναι τόσο δύσκολο για τέτοιους ανθρώπους να μην μπορέσουν να συγχωρούν τον εαυτό τους? Γιατί έχουν απορρίψει τον Χριστό. Έχει μπει στη μέση, έχει πιστεύω ο άνθρωπος οριστικό μες στην καρδιά του. Sepse ka hyrë brenda tyre, domethënë, να μην το πω λάθος. Έχει δηλαδή απορρίψει όπως ο Ισάφ. Τι είπε ο Ισάφ? Τι με ωφελούν εμένα τα πρωτοτόκια? Δεν μου κάνει τίποτα εμένα ο Χριστός. Ka mohuar, pra është sikur Ezau i cili e përçmoi parbirnin dhe tha ç'i duan parbirnin. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άμα δεν θες τον Χριστό, τι άλλο μπορεί να έχεις? Po mos të kesh Krishtin, çfarë mund të kesh? Pra se parbirnia θέλουν τον ουρανό, θέλουν τη γη, θέλουν όλες τις ευλογίες, αλλά χωρίς τον Χριστό δεν γίνεται. Duan qiellin, duan tokën, duan të gjitha bekimet, thot për pa Krishtin nuk bëhet. Αφού εκείνος τα φτιάξε όλα, δικά του είναι όλα και δεν τον θέλεις. Derisa ai i krijoi të gjitha, ai bëri thot. Είναι σαν να λέτε, Αντώνη, θέλω το σπίτι σου. Është sikur të thuash, Andon dua shtëpinë tënde.
Αλλά εσένα δεν σε θέλω. Por du të vinë shtëpinë tënde, për ty nuk të dua. Αλλά θέλω να μου δώσεις το σπίτι σου. Dua të më japësh shtëpinë tënde. Αλλά εσύ δεν με ενδιαφέρεις καθόλου. Δεν σε θέλω, δεν με ενδιαφέρεις. Δεν Por έχεις ty nuk καμιά të αξία dua. τίποτα. Nuk je pa vlerë për mua. Καταλάβατε τι κάνουν οι άνθρωποι. E kuptoni pra se çfarë bëjnë njerëzit. Θέλουν χωρίς το... Υπάρχει μέσα τους τελεία αδικία και τελεία απιστία. Do më thënë brenda tyre ka padrejtësi të madhe dhe mosbesim të madh. Να έχει πεθάνει ο Χριστός και να λες δεν με ωφελεί εμένα το αίμα του Χριστού. Të ketë vdekur Krishti dhe të thotë që çdo bi kam unë nga gjaku i Krishtit. Να έχει αφήσει τη δόξα του αιώνου και να πεις ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, θέλω κάτι άλλο. Ma ka lënë lavdinë e tij nga qielli dhe ka ardhur këtu në tokë dhe ti të thuash nuk më intereson. Δεν ξαναπεθαίνει ο Χριστός, τέλειωσε, μία είναι η σωτηρία. Nuk vdes më e Krishti, mbaroi pra, një është shpëtimi. Δεν θα ξανάρθει ο Χριστός στη γη για κανένα, τέλειωσε, αυτός είναι ο δρόμος, θες να σωθείς, αυτός είναι ο δρόμος. Nuk do të vijë më në tokë Krishti pra, ka mbaruar kjo punë. Σε όλα αυτά τα μαθήματα τα οποία θα κάνουμε είναι ότι ο Χριστός μας είπε αυτό είναι, δεν αλλάζει, είναι το Ευαγγέλιο του. Në të gjitha mësimet që do të bëjmë, do të themi këtë se Krishti na tha se kjo është, domethënë, është Ungjilli im. Αμήν.